Channel 157 ngwana wa tshwenya siseSoweto eMsotra eMsawawa eMlapo ngizohlangana nomama kaButhilo umntana omisbehavior niyazi nani sidila ngokuqondisa abantwana amahlongandlebe ikrufu okhanda shisa abantwana bangezwa sesikhona sesikhaleni umntwana unokuhamba nje boma 8 days alale malunde phikisana nomama akafuna ukwasha izitsha kuningi man etc. All right, follow me sibone oledi. Lebitso la ka ke Primrose Leagile ke dula ko Molapo ke na le 39 years. Ke ngoletse ngwana wa tshwenya because of ke na le bothata ba ngwana lebitso la ngwana ke Botshelo Motale o na le 15 years turning 16 ka September. Botshelo wa hlopha like o qadile o hlopha late last year around October a sokodisa ka o se roba le ntlong a roba le ntlong Botshelo a re tsebe go robala kae like o robala mo go batlang yena teng a gutla o acta o kare ntho le ngwe normal ha o mbotsa Botshelo bana ba ha bona a uswa hae o moholo na le 20 wa mo botsa gore Botshelo go robala kae o etsalang ka wena o bua fela go ba ploma ko parkeng go Molapo Park le ditšhomi tsa hae ho tsubua di habli mo di habli tse o botshikatle ha botsa gore habli o itsuba for eng like why o tsuba habli o sa dule ntlong like hae o fana ka attitude and ha batle lo tseba so le hona late last year eo o tsamaile I think o tsamaile for 7-8 days ra sa tsebo ro kae. Dumela mama le kae? Ke teng kae ba? A re teng ka lebitso ke Nama Orange. Okay. Israel Matseke Zulu. Okay. Uhamba noJiyana umqondisi. Okay. Yeah. Ke a tshepa gore eso re biditse so a wa re bitsa fela go na le bothata. A re dule tabeng gore ke eng bothata mama? Bothata ke ngwana. Ngwana wa ngwanyana lebitso la ke Botshelo. O na le 15 o turn 16 this year ka September. Botshelo o qadile o sokodisa last year gore ke ngolle ngwana wa tshwenya is because Botshelo o qadile go sokodisa late last year around October a sokodisa ka ho se roba le ntlong. A sa roba le ko ntlong o qadile nyamela pele 7 to 8 days ra sa tsebo go ile kae. So batho ba ne ke dula le bona ba ne ba re konna ke tsamaye ke lo mmatla ke file case ya missing or go bula case ya missing eng azanka etsa ntotso because abuti wa hae o na gona bona di last isini tsa hae ko di WhatsApp le ko di Facebook. So Botshelo ha gutla after 7 or 8 days eo o fihlile ka Motebela ka re kwena a gutlhele matswang teng azanga ba le stress Botshelo o itsamaetse a ithoballa toilet anka diaparo tsa hae a le go bala ka toilet. O tsamaile 7 days. Yeah, I think 8 days. E re ke 8 days because no sotso o fitile matsatsi a mangata haholo. So e re ke 8 days a seyo. Ha a gutla Botshelo ke ra tsamaye a gutlele matswang teng ha na le stress Botshelo o gutla melala e rete gore ke di love bite gore ke di eng wa itsamaelo nka diaparo tsa hae cause nna ha ke re ko ena tsamaye ke zama ho motshosa ke nana gore me butla ba le a bontshe o itshola a ska ba tsamaye no nkile ntho tsa hae a lo ithoballa toilet a kene a tswe fela jwalo a sina le stress so Botshelo ke motho ne ga mmona ka festero rai o itulela ka mo toilet ana le stress a uswa ile abuti a ba mo utlwela neng ho gai mama mo kenye ka ntlong ke mo kenye ka ntlong ha ke mo kenya ka ntlong Botshelo a pheta hape ka di 25 tsa December last year o tsamaile hape a lo robala nteng o gutlile ka di 29 ha gutla ka di 29 o gutlila tsa maleng tato wa chomi ya hae
ne ke sa tsebe then hore ke chomi ya nna tsamaile le o ke ntate wa chomi ya hae eo o explainile ntate a re ka 6 it was 6 in the morning a hlalosa hore o kopane le botshelo ne ba tsamaya le bashimane ba bang ba re ke boqolane le bo mammang ba dulang ko pela di shopo kwa godimo hona le di shopo kwa godimo mo ba reng ho tsubelwa teng so ntate o tlile le botshelo mmontshitse direction wrong pele o mmontshitse ko nkgono wa hae botshelo na dula le nkgono wa hae pele before ho fihla October na dula le nkgono wa hae o motebella hore o fihla bosiu ka ntlong so a re tsamaya ko mme wa hao a fihla ko nna o bile wese una le ntate ona le ntate dula le yena o le wa mmotsa ntate ka di-problems tsa ngwana nka se kgone ho mo bolella ntate wa ngwana because since ke kgawana le yena 2010 after ke kgawane le yena then he went straight into drugs so okay. o le wa dula le yena fatshe wa mmotsa gore wa etsa dilo tse kaofela tse a di etsang botshelo o tsikinya fela hlo o mahetla bui a ke tsebe o nyanya monwana ha tlo a gaba o fa attitude eo okay a gona bontate ko ntlong ko malome o le wa moshapa o le wa mphanisha ke la ka moshapa December o shapile ke ausi wa hae e le go ausi wa hae wa mo bolella hore why o safarisa mama de o mo safarisang ka teng so ausi wa hae o qenna moshapa o na le mabadi mo mmeleng a phafa so nna re wa mogalemela o tla utlwa wa tshwana o ka yena botshelo o teng a re tlisitse yena mama okay le betsala ka ke botshelo motale ke la ko mlapo there is no mama ka mpitsetse ngwana wa tshwenga gore ka tella a khoba le mantlo so ke into o batlang go achieve ka go re bitsa rona ke batla botshelo e be ngwana right ke hantle ha ne ke ngolla ngwana wa tshwenga ne ke na le hope ya hore ke tlo thola thuso ya hore botshelo a gutle e be ngwana o right o re motlwaetseng a le sekolong a tswelle pele the way na ntse a tswella pele ka teng a tlwelle hore a progressive a iphasetse the way na ntse a phasa ka teng because o na ntse a phasa hantle o qadile ho progressiwa last year hore a progress to grade 10 so a gutle e be ngwana o right a focus dibukeng tsa ya tlwelle lo tsamaya bosiu ke dream ya gago o mmona ile ngwe bo o re batla a be eng botshelo o itse ha na bua le nna ne ke bua le nna o itse o batla ba doctor ya pelo o itse o batla ba ngaka ya pelo ke tsebo ke gynecologist cardiologist so botshelo ke lakatsa hore a be jwalo because ausi wa hae le yena hona je o feditse sekolo o university as we speak ke first year ya hae so le yena ke molakaletsa hore e be ngwana ke santsane ke phila a sebedise opportunity eo a kene sekolo a lwanele hore a be le bophelo bo betere so o ikutla jwang ka tsheko o re bona mona re dutse nna le mqondisi bona di camera ko geno mo ke eng e fihlang ko kelellong ya gago a ke dula fatshe ke bona mqondisi le ma orange ne ke tshuile ke na mama ka wa joke cause show e ayangolwa as mama ka o ingoletseng ke chomia ke mama chomiaka so ne ke sa believe gore vele tla etsala ntho ne ke nana go tla etsala gore na itse ko nna tlo a dikolo kwala tlo ke sa go camp yini enza ukuthi ungalala endlini ulangalala ekhaya for 8 days ne ke mshaditse mama 8 days go ne ke a kae so wena ha o tsamaya 8 days sa robale ko gae ne le trip ya sekolo so ne le eng ke na le o ska go bala ko ntlong for 4 days le teng 4 days a teng a surne ke tsamaile ke le ba shimaneng o kae 4 days e o ne le ka di 16 last year December which ke jete mama ka ka koena mama ha bo tshepiso ka di 16 ke prai kona ledi tshepiso ke chomia ka wa motsebo
so kopa ya mo ka di 14 ke tla khutla ka di 20 something kapa di 17 a kona sharp jalo ka tsamaya ha ke tsamaya jalo a ntjwetsa gore ke ska khutla vele ke dule mo borabishing ke ba shimaneng eng a ntjwetsa gore ke tlo kula ke tlo tshwara ke AIDS ntho tse jalo ke tsamaye ke sa mmuisi ke tsamaye ke a botshepiso a uswaka a ba founa ko founune santsane ke na le phone a re kona tshelo go tla ko ntlong mama o a re tika wena then ebe ke mjwetsa gore nka se gotle ko ntlong e le gore mama o ntjwetse ntho tsa ntjwetseng tsona gore ke tsamaye ke bashimaneng ka re nka shwa tseleng eo ya ka ya bashimaneng and yena a ba mfounela ba mjwetsa gore stupo ke ise kae jang o tlo go baskinga ka mara plastic ya matlakala e black la ba ka ilahlela mo ba ilahlelang teng ena ana taba. So what's the problem? Come on, you damn it, woman, what's the problem? No problem. Eh? No problem. So why are we here? Sivele saphapha nje thina seza la siyahlanya la ekhanda. Yeah? Yini inkinga yakho? Yeah? So wena uya sikolong linwela bujwala ku sikolong. Nele mistake. Ikhona into enjalo? Yeah? Yeah? Nele mistake. Ke ne le batlo prove a point ko sikolong go le clever or le practice go ba stout le batla attention le batla history ke bana ba ile ba fitla ka wine ba tagwa ko sikolong. Buvumeleke utshwala esikolweni? Why wena bewuya nabe esikolweni utshwala? Ihlile ka mang idea eo? Hey, khuluma man. Ihlile ka wena? Why? Interaction ya ka lena re bua jwa it's even worse iba worse ke nana ona je ke zamile ho i-container because of ke bona di camera like interaction ya ka le botshelo ke interaction ya dithaka hantle gore ke sentse ka gore ke be too maybe open to botshelo so that's why a tlonka or a tlo ntella the way ntella ka te a ntelle ka bonna baka hore ha ke re kwena or ke dutse le bona ke re ke dutse as mme ke qoqa le bona ka something then a inke a etse ntho ya hae ha ke tlo mo khalemela a inke a use against nna umama wakho ukuthisha ukuthi wena hamba notshwala esikolweni uyithatha phi le nto le ubani ukuthisha le nto le so wa utsuba matekwane Akitsuba matekwane utsuba yini happy itsuba ka yini ka flavor phela mama right uma ka date ke eng botshelo ka itsuba happy mara ya date ya ke itsuba ntho e nkentseng hore ke be le confirmation ya date ke hore auswa hae will I confirma because of auswa hae o tseba bashimane ba na ploma le bona ko diphakeng so una ba botsa hore ho tsubuwa eng mo so ba bua hore ba tsuba happily na le date ba ikopantse le matekwane ao so kontlungu ke di responsibility tsa gae go cleaner so ba na le di responsibility ba di 3 o mongwa auswa bona moholo wa pheha abutwa hae o hlatswa yena le abutwa hae ba changisana ka o hlatswa dijana ba yetsa ntho abutwa hae wa yetse yena hae o yetsa ha ratile or ha forced wa ra yetse ntho why ka hlatswa dijana wa sa hlatswa dijana mama ka na di favorites mama ntlo nna di keledi tsa wa dintsusi a dintsusi bila di nkutlwise bohloko ona taba o dintsusi bila di nkutlwise bohloko o santsane tlo tsamaya santsane ke tlo tsa ke ga ke di etse ntho tseo ke di etse mamela how safe you are not safe for yourself tshwangwe le ngwe yetsang o yetsetsa wena ha o kwatshise mama gago a le qoga mateki na tracksuit singele ku disciplinary committee and then we'll talk after that Zamolo ba tla ntlotle ya para so wenza into engethu uyenza ngithi yes yeah kuphela lokhu kubadizi ngoba ubonakala ngathi udizi nje la ekhaya yeah funa ukuthi senze lokho engikutshena khona ngithi yeah
Izandla so. Izandla so. Izandla so. Izandla so. Izandla so. Izandla so. Asime kanje. Ntata gona sharpo again una di mistakes tsa hae, but there was no need ya mama ka jitsa buta ko I want to try kai ka wa una man le mang o tafole e meng ka lentule one at least ba a ke tlhokofala ba tla go ntate wa bona. Was? Damn it. Ya no why o damn it. Woza ngizoza mina. Wos. O re mang wa a re temet? Na wa ya re go nna temet. La ka re La ka se papa pa ka nang wa ke. Aw. Yeah. Ubaba akasebenzi ngoba wakho. Uphuma baba. Lenze ka ga una re. Ungasitsheli ngoba wakho. Woza phansi, wos. Now number 7. Wos, si. Ha nka di instruction from komqondisi ha makatsa because of ke tloaetse hore botshelo ha jwetsuwa ntho a entse ntho e wrong ha no amohela ha admit ha le wrong ha admit o tlo arabisa ene mara ya hore a arabise motho a sa motsebeng like ne ke sana ha no ra ka ietsa mara ke ne ke expectile Angikokanga ngamadoda, si. Let's go. Angifuni ukuthi ngivalele amakhamera. Come on. Angifuni leyo. Wena ngizokusa we-boot camp wena. For attitude anyana yakhe ebolile. Let's go. Push-ups. Attitude. Mom. Ngicela nivale amakhamera lo uyangijwayela. Push-ups. Ha ke mo fa attitude like mata ka na le phloko ne nka se gono matse and na wa ngpusha ntse go tsamaya. Hambe uyojika lapha ekhamereni. Angingeni leyo nto leyo. Angithi nawe uyazi ukuthi umzisa ubhlungu umamakho. Angithi yabona umamakho uthi uzubhlungu ngawe. Mawungekho uzubhlungu omnje umama. Hloko mama ko hlesa ntse nka sha u tla hloko mtsentse. Yeah, wena ngitsho jwalo. Ya sharp ntlenkeshwe. Ufuna ukuthi ajabule umama wakho wena mawuyobhema ihappy. Ya ngikele ngife ke. Usukiyekela ufe. Why ungayishayisi ngetrain lapha? Why usukuzela uzotshena uzoncenga ukuthi uyekela ufe? Why ungayibeki lapha netrain ushayiswe itrain ufe? Ufuna lokho angithi? Ufuna sikuncenga wena sincenge impilo yakho. Xa usizokuncenga sincengele wena impilo yakho. Why ungayilapha etrainini kushayisa sibona? Ungasijwayeli kabi wena. The way ang arabisitseng ka teng today ha etsa di exercise ke the way ang arabisang ka teng every day ha ke mo khalemela ha entse ntho wrong once ka mo khalemela entse ntho wrong fela ung araba the way ang arabileng ka teng today la etsa di exercise. Okay, mama uboni muzamo wa rona rozamile. But now I feel defeated. I'll recommend hore ngwana ga o re tlo monka re muse ko boot camp for extra procedure. Maybe by so doing it will help. I get say when out I feel as one will be allowed to come back as re batla go mothusa. Thuso ya ka tsheko ke a doubt. Angazi wena mqondisi ibona kanjani sizona la. Hayi. Iqiniso. Umama maye ngavuma nomntwana aqhubeke eye boot camp because nathi senza okungumthetho asikho ngaphezulu komthetho. Kuningi besingakwenza kodwa akuzivumeli. Thetha uzivumeli. Umntwana mangabe nje umoshakele kakhulu idamage inkulu. Ya uyadinga ukuthi aqhubekele phambili kodwa kusezandleni zakhe. Engayenza ukuthi wena uthi cha ningasamlandi nimuse boot camp. Yeah. Kukuyi. Ntwe ke lakatsang hore botshelo from nowhere pele a be yona ke hore a mamele. A ke bona mama ka lla ne ke fila ba bohloko cause like a ka mtlaela alla mama ka ke ntshweleng go alla o lela ko saiteng go na re sa mmone hanke alla like re mshebile so ne ke fila bohloko nalla.
Imadekwana, Tsinalanga DP, Susan Patwani Mutanyi, and I'm a specialist wellness counselor based at Afanoni Chawero, and the name of my practice is Tusanani Counseling Services. Namusi ndo tangana na butilo opereketswanga miawe. Kaseshin ya namusi butilo miawe wa amba zore butilo ndengwana ane abori uaderera hakonu amba. Ndengwana ane abori zvinezwa swika kamumbro wawe uba ari active uba kuzviamba ngene chospinga. And then zone zvinezwa uri zviba zvikolida ka uri na ene mune avo nongari kamsi huluga uri aambe na mbebi kana batho baulwane nga ndira ine aba khamba nabo ngayo. So nchi amba naye butilo okono ubona uri nga ndira ine aba akho amba uba usindira ine aba right ngori richi zvisedza ka context ya miawe musi achi bapindura kana asambi nabo zvabuti ukozviambira akozviamba nga uri miawe kamsi baba khamba na evo kwata kana aba kono ri ba ambe na ezvabuti mara richi dovara zvisedza yenezvo ndimwana ane avo uri uba asikototodokadziwa kana ukotodoita zvine zvafunwa nga mbiru yawe ande aungakoni uri zvoluka uri a 15-year-old akonova na sei kana akonori ube iphila wela upedzisa usabe na uri atsivudziwe nga muthu muhulwane. So ndianeyo problem yari ari kutangana nayo namusi ngori asikotodosvika ka point ine akonopesesa uri huna uri muthu adzure akosemana and then huna muthu musi achiva akuukaidza uva akuukaidza. So she could not differentiate kainezvo zviviri. So namusi okonopesesa uri uteyova na uri mwana ane avo uri una 15 ukaditoga guidance and ukoteyo uri atecherese zvine zvavo uri uva akukaidzwa ngazvo. So kainezvo okonori asvikewo nazvipesesa and hopefully ukaamba uri utoita ngakwine uri atecherese without having to respond mara atecherese uri akonopesesa uri muthu kana mbebi achipa achikoamba ngeneyo ndira uva achikopa agaye in that regard. Woza silande wena. Solanda ukhanda shisa. Woza wena khanda shisa. Sobuyo ingane right. Sanibona Ndumelanga. Siyaphila wena kanjani? No siyaphila. Siyaphila. Yeah. Sure. Very good man. Israel Matseke Zulu ngekama. Yebo. Ma Orange. Yebo. Siphuma kumwana wathwenya. Yes sir. Moja Love Channel 157. The one and only. Ayikho enye. So kunabantwana sithi masihlangana nabo. Sibone ukuthi umzame sozamile thina. Ngaleso sikhathi awusiniki ama results eswa expectile. Yeah. So we need to take some further steps. Umntana une attitude. Arrogant asazi ukuthi uconfuse yini emhlabeni or asazi yini ayithastile ayizwi imnandi ukudlula yonke into emnandi emhlabeni asazi. Yeah. So each one teach one and each one teach all. Izandla ziyagezana. Siyaspanisana. What we are here today is to come and hand over this girl. Nge-permission kamama akhe hayi ukuthi simphathulile. Yes. Yonke into iyenzwa under observed protocol. Yes. Lana ke umntwana uzovuka ngo4. Alale ngalesikhathi sithi thina ulala ngaso. Uyawaluza ama right. Angisho nimnikile chance nina, Footman. Bongwana watswenya bamufile chance ya hore a tswelle pele phile bophelo bo normal bo o tla tsoga kana kwanya kang a ja dijo tse mnate go habo a tswa ilo dala dithomo tsa hae as long as follow the rules o hanne shokuthwalile ke azizame ke ukumthathela lawo malungelo lawo umntwana ukuthi yena angadlala ayenzeni akezelana ke ujahela ukuba mdala ngisho ufuna ukuba mdala asibone ke ukuthi la ma responsibilities abantu abadala uzowakhona na ka siyabonga emhlonishwa sesithatha into zakho uyazibambela la akekho umuntu oyokubambela